Kunento engethusile ngabantu kuleya video nje etrendayo yalo driver lo we-truck yamanzi ngesikhathi eshayisa lo yamuntu kade bebhiyozela amanzi lapha befuna amanzi. Into engithusile kubantu ngithuswe indlela yokuthi kanti abantu abananembeza kangaka. Lapha kuma-comment abanye abantu bebeseka yena udriver we-truck bethu wenze kahle wamshayisa yena ubezelani phambi kwe-truck. Leya video ngendlela eyisihluku ngayo ayibukeki ngisho ukubukeka ngoba kuhlungu kabi ubona umuntu bemshayisa nge-truck beze bempitshiza ngesondo la esiswini. Ubone kahle umuntu lona kusho ukuthi upatsha ngisho amathumbu. Kodwa abantu bakhombisa ukungabi nazwelo na yonke le nto leyana. Abantu bameseka udriver bathi wenze kahle bevikela impilo yakhe nawo bebaleka. Ngize ngasho ngathi kube kuthiwa kuyenzeka bekufanele yikho ngoba phela asinawo amandla kodwa into enjeyana angazi ukuthi ingake yenzeke kubo laba abebevuna umnikazi we-truck lo udriver we-truck. Sengazi ukuthi kungake kwenzeke nje ezihlobeni zabo noma kubona beyizwe le nto leyana ukuthi injani ngoba angicabanga ukuthi umuntu engafike efe ngendlela ebuhlungu kanjeyana kodwa abantu beshaya ihlombe bethi udriver we-truck wenze kahle bevikela impilo yakhe. Angicabanga impela le nto leyana ibe buhlungu ngendlela esimanga ngisho ngathiwa lo obebhiyoza ube wrong kanjani ukuza phambi kwe-truck kodwa bekungamele ngempela kube ukuthi udriver we-truck uze enqoma ukuthi emshayise embulale ngesihluku esinjeyana. Angicabanga ukuthi lokho akubhiyoza komphakathi bekuyingozi ngaleyo ndlela leyo. Kuningi bengakwenza loya driver waleya truck loyana ubengahlala e-truckini engaphumi noma mhlambe ke ezame indlela nje yokuthi ebaleke ngayo i-truck kodwa hayi ukuthi ebesengaze kube ukuthi ubulala umuntu ngoba ngicabanga ukuthi lo mphakathi khona ke kuthiwa ubhiyozela amanzi ubebhiyeza ngalendlela ukuthi ubungaze umbulale udriver we-truck ubobhiyoza nje njengemphakathi yonke mase ukubhiyoza ithukuthele ifuna amanzi. Manje ke lesasihluku lesenziwe udriver waleya truck leyana ayikho indlela yokusithethelela, ayikho indlela yokuthi lo ya driver leyana sithi wenze kahle noma wenze into efanele. Ube wrong kakhulu la driver leyana. Lo ya driver fanele eboshwe noma fanele ekhutshazwe njengathi naye engabanjwa evele eboshwe elaliswe phansi nje eshayiswe nje inyawo nje ehlifizwe nje zibe sicaba inyawo lezi zihlifizwe ngayo i-truck lena ezwe lento lena ayiziselwa umuntu. Mina ngiyengifise kabi ukuthi ngathi ngabe into ebuhlungu oyizwise omunye umuntu ngathi nawe bekakuzwisa yona ngqo uyizwe nawe ukuthi lento bizwisa omunye umuntu ibinjani.